अहानबदा मरुब पाव मथंग चाही की मे फावदा ग्वालताबीदगे फ्रेंड्स कॉर्नर फावबगी लंबी सेमलगनी हाइना NHIDCL उरखुल की जनरल मैनेजर 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐰𝐬 थाजब पीख्रे कुकी नेशनलिस्ट आर्मी अमसुंग नागा आर्म ग्रुप नोमै कापनख्रे मियोय 8 सिरे नाकन अनिमकी मियोय खरसु असोक अपन नंख्रे खुरमजरी नार्डिस विंडो मणिपुरी न्यूज मिरेंग ताबिरे बुमनामपो गीतांजलि साइरेमना तराम नोकचरी हौजी पुंजा सिफावगी मपुंग ओइबा पाउसेंग मियामदा पिजरी इम्फाल उरखुल लंबी के सरुक ओइरिबा ग्वालताबीदगे फ्रेंड्स कॉर्नर किलोमीटर 13.3 सांगबा लंबी असि मथंग चाही के मे फावबगी मनुंगदा सेंब लोयरगनी हाइना NHIDCL गे उरखुल गी जनरल मैनेजर 𝐷𝐄𝐰𝐬 उरखुल अमदी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मियामदा थाजब पीख्रे वफम असिंग असे नुंगथुल उरखुल डिस्ट्रिक्ट की वोंगलोन विलेज TNL की प्रेसिडेंट स्वर्ड वाशुम अमदी तांको CHO सिंह यावना पाउमी सिंह उनबदा फंखिबनी 𝐷𝐄𝐈𝐬 फोंदोखिबगी मतुंग इन्ना नेशनल हाईवे अमा ओइरिबा इम्फाल उरखुल लंबी सेंबगी थबक असी कुमजाली सिंगनी कुंदगी हौबा सुबा हौखिबनी अदुबु कोविड लाक्शन खिबा अमदी फॉरेस्ट क्लियरेंस लौबा अमसोंग लैंड एक्विजिशन की मतांगदा चयेनबा थोपदगी मतम खरा थिंथखिबनी हौजे फॉरेस्ट क्लियरेंस लौबा अयाम लोइरे अदुबु लितांदगी खुल अनिगी हेडमैन मरक्ता लंगी मतंग चयेनबा थोपदगी मीटर 24 रोम लैंड एक्विजिशन पंदुना लैरी अमदी रामबादा लैरिबा असम राइफल की कैम्पसु लंबी पाथोरकपदा सोकदबना मखोइना नौना मफम अमदा होंदोकनबगी सेंटर का वारी सानरे हाइरी माल मखा ताना थबक असिबु सुरिबा कॉन्ट्रैक्टर अमसुंग NHIDCL गी माइकैदगी सु मथंग चाहीगी मे फावबदा थबक असि सुबा लोइसिनबगी थाजब पीरे हाइरी करिगुंबा हाइबा मतम असिदा थबक असि लोइसिनदबा तारबदी कॉन्ट्रैक्ट असिबु साइन तौनख्रिबा वर्क एजेंसी असि टर्मिनेट तौदुना अतोपा अमा सिंदोलगनी हाइनसु महांगना मखा ताना फोंदोकी People will have a good connectivity with the Nagaland. People have a good connectivity with the Senapati. Then Ukhrul to Imphal. This obviously this road is a gateway for the Ukhrul, and here we are missing something. We'll do it. Our the public concern has been already reached to Delhi, and they are serious about it. And will take sufficient action to get it done. And my point is Ukhrul after 26 December means 27 January. Myanmar की मिंथा अमसुंग मणिपुर की कसोंग खुलेंगी वांगली नामती की मरक्ता कुकी नेशनलिस्ट आर्मी KNAB अमसुंग नागा लालहौबगा नोंगै कापनाबदा KNAB की मियोय 8 सोकले मरी सिरे अमदी अतोपा लालहौरुप अदुगी मियोय 2 सोकले हाइरी पाउगी लिखुल अमगी मतुंग इन्ना अतोपा लालहौरुप अदुगी मियोय सिंगदा KNAB की मियोय सिंगना लुंगदुना लैरगा अकनबा मवोंगदा नोंगै कापसलखिबनी हाइरी मदुदा वांगली नामती अमसुंग मेंथागा की मरक्ता ngara अकनबा मवोंगदा नोंगै कापनखिबनी हाइरी Marah sah. Tuh deh jadi setangan. Lau nih, kerja kita tahu berat lau. Hey, lau tuh, lau. Sini awak magazine cover. इरंगदम असिदा तंगदु लैतादबा इरांग असिबु ngasi फाउबा इंडिया अमदी मणिपुर लेंगांगना लाक्शिनदुना लोइसिनबा होनबगी महुत नोंमगी फिबम सौचलकपा असिगी थवंगबो पामदबा अमदी यानिंगदबा उत्पा ओइना कोकोमीना सिंदुना हयेंग सेप्टेम्बर की तारीख 3 इराई नुमित असिगी अयुक पुंग 13 दगी 12 फाउबा
manipur gi mafam pumbada human chain semduna kholau kaya lauminana ba mahairoi singda saugat piduna punna saruk yamina ba kokomi students front ki coordinator na pauzel lakli Thawal district ki Yaripok police station ki manung chana laiba wangke muslim khulda masak khangdaba singna laikai adumak tadagi SM Firoz Khan gi loinabi amadi angang ahum gi mamasu oiribi mistress Mamta sahi kuntraga mathoibu phaduna puna ba khotnarambada laikai miyamna tanarakpadagi nupi adu thanamlaga sakhangdaba sing chenkre hairi thodok asiga mari lainana joint coordinating committee JCC of Fawden Youth Club amadi Ever Living Sporting Agency Fawden amasong Wangkhe Muslim Development Association Wamdana thodok adubu akanba mawongda kandem tarakli committee asigi General Secretary Mohammad Yasina Makhatana Fawden amasong Wangkhemda kanagumba luf sing natraga kanagumba miyoi singna mifami fun tawgadaba lairabadi club ahungi apunba bodida paw phawbironggadabani haina press release thokiba laikrabasu madubu thausadana mayumda hiptuna lairiba mau amabu fanaba honarakpa asi makhatana tawbidana ba amadi karigumba joint coordinating committee da taklamdana makhatana chatharakpa taragadi laikai miyamna lokhalakpa khongthang singda afafattagi daida khudingmak masa masana pujagadabani haina phongdokre loinana manipur gi luraba tanfam asida khulai paiduna masakhangdaba miyoi singna mifami fun natraga mibu warakpagi mingda akitu jung pokhanbagi thawong sing makhatana tawbidana basu club ahumgi apunba joint coordinating committee gi maikai dagi phongdorakre Ayo khulahum Wangkhem Fawden maning mamang hariba ahum asida kanagumba lupsing natragana kanagumba miyoi singna mifami pun tauba ahanbada hariba club ahumgi apunba body asida paw phawiraga munna khannaraba matungda makoy da tangai phadana tawdaba yada throksing adu punna tawminaba haina adoki basu leire madugi wangmada karigumba pawma pokpidana ngarang hariba MD Siras Ahmad ki masana pahan MD Firoz Khan gi imungda maki loinabi Mistress Mumtaz bu hana naba tawramda asi makhatana tawidnaba joint coordinating committee gi maikai dagi hamjari loinana makhatarakpada asigumba thawdo asi hariba body sa paw pidna makhatana satrakpa taragadi maduda kul ahum asigi prajana lokhalakpa khongthangsing adugi saruk amu oina kolakpa phapata gi daita punamak kul asigi manungda changbirakliba miyoising aduna ujagadabani kul tawjani ba famdi manipur gi luraba asigumlaba tanfam asimaktada lai pairaga sakhangdaba miyoisingna perfect mifami pun natragana mi warakpagi mingda akitu jung pokhan bagi thawong sing ase makhatana tawidana ba hariba club ahum ya punba joint coordinating committee gi maikai dagi miyamda thamjari ana khulai tawani yare khulai tawani yare pase nupi de anu khattani ni pa manga rakan se cha le ram ne se to hoite ade ga nupa khulai tawani sin haida tari khoi hana tharakpani sida wari sabe mathau ta de chachi ni haiba ngai si bet tari macha ken le lo thoraga ani bhai phet ihallaga mani bet tam hapchan theli sumang jatin tharaga aspore ani rupi de sida wangang le phongde ni chachi ni haiba aisi mangol sida de ai lau ko tan gas le ko sumang sida kun tharaga su inne ba dami ha ko da wasan thalaga na chi ge ne pa chi ho thoraga ni pi si ya le du ran de sida ge ai nani pi nda ni ko langa sa level bu da dari sida ai si khat le ta wen ai si sam pan su ya de ai ngai khong ha ra ni na ku chi kan tho ko se khut na ma na pha ga si na ma ni dari si khat le ta ko sida ai ni to na ai khut chi ta ai ngol ngol sa la ga ai si ya ni phal la ga ina ai ni mo si ni to chi se ni la ni ma ni ni ro sa na wa di sa le sida ko ni ga ni pa si ga su tho ko ga da ni pi sa ai si ga ga ni ko ho pham da ga ma ku chi kan tho ma ga ai chien ga ni ga chien le ga ai se de ai ni ga ni ni hanjala aga ni ga ta ai si khat le ta ha na di ga ri si thajala 47 base Maitai and Maitai Pangal Watchef Group na ngasepam Roberta mating pangkre hawkiba September gi tang amada kuki khulai paibe singna drone vom amadi nongmai sizin aduna kautruk ki area da landarakpada 47 base Manipur Police Constable gi Imphal West posting tariba ngasepam Robert
खोंदा वो मचेना पानबदगे सोक्तुना हौजे रास मेडिसिटी दा लायेंगदुना लेरी सोक्तुना लेरीबा ngasekpam रोबर्टा ngasi 47 बेच मैते एंड मिटे पांगल वाचेफ ग्रुप ना रोबर्ट का उनादुना सेलगी मतेंग पांखरे अमदी महाकी अवाबदा सरुक याखी लोइनना अथुबदा अनाबा फगलपा ओइरसनु हाइना विश तौखी ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯝꯕꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯂꯥꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯐꯥꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯝꯒꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯂꯨꯞꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯀꯁꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ असमगी संगाई क्लब तुकुगी हॉल हौदोखिबनी थौरमगी वाहौदोकपिरदुना पुष्पालता सिंहना हाइखिबदा अखोइदा असम लेंगाना इमारोल अमसुंग मयेक पिरकलिबा असि अखोइ पुमनमकना लाइबक फबनी अदुना मैतै मयेक तंबिनबो होनमिनसि हाइखि पी सोनामनी की वीडियो क्लिप मतेक अमा वायरल ओरखिबा अदुदा वर्ल्ड मैतै काउंसिल WMC की चेयरमैन की कैरेक्टर असैसिनेट तौबनी हाइना WMC की यूथ फ्रंट मणिपुर की प्रेसिडेंट अरामबम साजन मैतैना थादोरकपा चेरोल अमना खंगालकली लोइनना वफम अस्सी की मतांगदा WMC अमदी WMC की चेयरमैन बु लाना उहनखिबा अदुबु सेंगदोकनबा WMC की प्रेसिडेंट हैक्रोजम नबस्यामना वॉइस रिकॉर्डिंग अमगे खुथांगदा खंगालकली वीडियो क्लिपिंग सिदा कोई याम्बा सोश्री सोनामनी सिंहना हाइबिबसी अइना ताजबदा मसी करी हाइसिगे हंगोइबा मपोए हाबदुनी अदो याम्बा सोनामनीगा अयाका ओंजिनदुना असि मतांगदा अवाय खुम तौबजु पामदे सोशल मीडिया ममांगदे याम्बाबु अइना फजदे वाइना हाइबजु हाइनिंगदे अदुबु असेंगदि यामन हेक हाइबसिंगसे अचुंबदि यावदिए जिरबाम डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफम सिंगदा हांगदुना लेरिबा रिलीफ कैंप सिंगदा जिरबाम पुलिस स्टेशन के ओसी सगापम इबोतोंबी सिंगना लेप्तना अवाबा तारबा इनमेट सिंगदा मतेंग पांगदुना लाकपगी सरुक अमा ओइना ngasisu जिरबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑडिटोरियम हॉल दा लांजिनादुना लेरिबा माहिरोय सिंगी दमाक चंगदबा यादवा पोलम सिंग यंथोखरे ओसी बम चाना रिलीफ कैंप असिदा मसा लाक्तुना पोलम कया पिरंबा असिदा तौबिमल खंगबा ओइना रिलीफ कैंप असिदा लेबी अहनथेम मेमचाना अखोगी पाउमी सिंगदा असुमना हाई ngase जिरबाम की ओसी इंचार्ज पुरिबा सर इबोतोंबिना केम असिदा लेरिबा माहिरोय सिंगी दमाक इसिंग बोतल लैम्प कंपास नोटबुक पेंसिल अमदी अंगांग सिंगी चानबा अचापोत सिंग पिबिबगी दमाक ओसीबु थागचरी लोइनना मतुंगदसु मियामगी अफबा थबक तौदुना अमदी पुंसि नुंसांगना लेबदा ईश्वरना चांबिबो ओइशनु हाइके निंगसिंग बयाई जिरबाम पुलिस स्टेशन की ओसी सागपम इबोतोंबी सिंह सी जिरबाम की निंगथेंबम दपोकपा जुरी मचामनी महागना जिरबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा लांजेनदुना लेरिबा अवाबा तारबा सिंगदा महाकी चही अमगी तोलोब मियामगी दमक खंदुना कथोखिबनी लोइनना ngasi फावबा महागना इनमेट सिंगदा तोंगान पोलम कया मतेंग पांगदुना लाखिबनी जिरबामगी सार ओसी निंगोइना पंजरबदा सारी बोतोंबिना अखोई सिदा लैबा अंगांग सिंगी दम साता साथी सिंगी दमकता माना ngamjaba लेम खाता अदगी पेंसिल कोलम अदगी कंपास ना सिंगबा येनबिरमबगी दमकता अखोइना ओसी सारबो अंखै लैतना हन्ना थागचरी मतुंगदसु सारना असिगुंबा अफबा थबक कया तौबिरकनी हाइना अखोइना आशा थमजै सारसु मतुंगा सुंबा अफबा मंगोल ओइदना पुंची नुंसांगना मतम कुइन मियांगी सेबा तौबा ngamba ओइसनु हाइना अखोइना रिकेंगी पाइकेदगी थमजरी नाकन अमरोमदसु ngasi टीचर्स डे गा मरी लेनेना मैतै कांग्रेस लुचुंबा डॉक्टर माइमम सांजी कुमार APCC की गुरु प्रणाम प्रोग्राम गा मरी लेनेना सोनाई अमदी लखीपुर की मफम कयादा चतुना कांगलुप कयागे स्कूल अमदी कॉलेज के ओजा सिंबु लेंग्यान फी अमदी अथुम अहाव पिदुना इकाय खुमनबा उतखरे हाइरे
None District Nauna Sakiva Common Facility Center District Handlooms and Textile Office Nasi Chairman Hill Areas Committee Dinganglung Gangmay na Sangkakre Building Adu National Handloom Development Program gi biding makada Ministry of Textile Government of India dagi Sentang Kaitaraktuna Sakibani Hairi Hariba Office Aduna District Adugi Weaver Singh Artisan Singh gi Sentok Lehanbada Natana Mating Economic Fagalhan Bada Mating Chowna Panglagani Hairi, Thoram Aduda Director Handlooms and Textile Government of Manipur, Lamli Kangmai, Deputy Commissioner None Dr. Sarat Chandra Arzo, Amadi Landowner Kosti Dangmai, District Level Officer, Village Authority Leaders, Weavers, Artisans, CSO Leader Amadi, Church Leader Singsu Saruyaki. Lashila Padamaru Ebapa Omukana Pijari. Mathang chahige May Faubada Gwalbadidagi Friends Corner Faubagi Lambi Senagani Haina NHID Shield Urkulgi General Manager Ajay Kumar Razagna Thazaba Pikhay. Kuki Nationalist Army Amasung Naga Armed Group Nongmay Kamna Kre Miyoy Taret Sire Nakan Animaki Miyoy Karasu Asogapan Nang Kre. Ngasigi ay na din Nardus Window Manipuri News Sandok Chapa Matang Swai Dal Senjare Mideng Tabiru Pumnang Opo Amukana Kurumjari. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.